teeme need suhteliselt kiiresti teineteise järel. Et me jagame 3 grupiks ja see on nüüd siin esimene grupp. Väga hea, esimene grupp. Praegusel hetkel Jevgenil on siin selgitamist palju, me teeme 3 gruppi ja laseme nüüd suhteliselt teineteise järgi. Nii, aga oleks see nüüd kindel, et meil läheb ainult esimene grupp, jah? Nii, valmis olla? Nii, ja nüüd palun teine grupp valmis panna. 3. grupp. Nii, tüdrukud ja nüüd poisid 7-aastased, palun ka Tiia. Ева! 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 Давай, давай, давай! Ева! Беги, 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 беги! До конца беги! Ты просто... Ева! Ева! Все проверено. Пойдем фоткаться. Ну куда ты, не хочешь? Не вижу. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, беги, 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 беги. Господи. Уже финиш. Я Евы не вижу вообще. Либо она меня уже пробежала. Встречай, на выходе тут вода, будет мороженое. В общем, я Еву упустила, я не знаю, где она уже где-то у тебя. Потому что я ее не нашла. Переживай, я ЮМР порандаем. Идите вперед, там мэр БП-отдел, видать, мороженое. Пошли. Ева вообще не танцует. Ну да. Кто-то танцует, кто-то поет. Ева по песням. Подожди.
Подойди, иди на ручки, 2 руки только подай. Aga lugupeetud osavõtjad, mul on hea meel tervituseks sõnajärg üle anda Lasnamäe linnaosa valitsuse juhile härra Miroslav Berezovski. Nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Tehke endale natuke ruumi, et te kellelegi otsa ei kõnniks. Ja vaikselt töötame pulsi ülesse, paneme vere ringi käima. Nii tuleb jooks ka kergem kindlasti. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, right. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, right. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, right. We're gonna Nii, väga hea. Только не забудь, мама. Вещи не забудь только. Я знаю тебя, я знаю. kilomeetri, 5 kilomeetri ja 2,5 kilomeetri pikkusele noorte jooksulee. Nii et natuke kannatust ja minu kellegi siis 3 minutit veel. On 3 minuti pärast algamas ühine soojendusvõimlemine. Näen, et lavalaudadel on tegelikult ka Boogie Company seal kohal.